Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Kabura TV 1 tubahaye mwiriwe ndetse tunabifuriza kugira amahoro y'Imana ava kuri Nyagasani. Niba uri mushya kuri channel yacu turakwibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibitekerezo byanyu tujye turushaho kubibona ndetse no kumenya ibyo twakosora. Iyi ni Kabura TV 1, nge nk'ibisanzwe nitwa Nkomezi James. Tukaba tugiye kubana mu gusesengura urugwandiko MRDP twirwaneho yashize ahagaragara. Reka tubabwire itangazo rero MRDP twirwaneho yashize hanze yamagana byimaze ibitero biri kugabwa ku baturage b'inzirakarengane. Itangazo rigenewe itangazamakuru nomero 004 ryanditswe kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026. MRDP twirwaneho rero yatangaje igaragaza impungenge mu myiteguro y'ibitero bikomeye biri gutegurwa kuzagabwa muri Haut Plateau y'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wa MRDP twirwaneho rero washize hanze itangazo rikubiyemo impungenge zikomeye ku myiteguro y'ibikorwa bya gisirikare bivugwa ko biri gutegurwa n'ingabo za FARDC ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi FARDNB, bikaba bishobora kugabwa ku baturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu y'Amajyepfo, iyo ni Haut Plateau ya Minembwe, cyane cyane mu bice bya Minembwe muri territoire ya Fizi, Itombwe ndetse na territoire ya Uvira. Nkuko iri tangazo ribivuga, amakuru uwo mutwe uvuga ko wizeye agaragaza ko habaye inama y'igisirikare yahuje FARDC n'ingabo z'u Burundi hagamijwe gukaza ibikorwa bya gisirikare muri ako karere k'imisozi miremire. MRDP twirwaneho rero ivuga ko batayo za FARDC zirimo ya 112 ndetse na 414 zamaze koherezwa mu gace ka Kivovo, mu gihe ibikorwa byose bivugwa ko biyobowe na General Mingi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko hateguwe ibitero bikomeye byo mu kirere no ku butaka birimo gukoresha indege za Sukhoi, drones za gisirikare, imbunda ziremereye ndetse n'ibikoresho by'itumanaho n'ubugenzuzi bw'ibikorwa bya gisirikare bivugwa ko biri kugezwa muri ako karere binyuze ku kiyaga cya Tanganyika. MRDP twirwaneho ivuga ko ibi bikorwa bishobora guteza umutekano muke n'ingaruka zikomeye ku baturage bo muri Minembwe n'ahandi henshi muri Haut Plateau, cyane cyane mu gihe abaturage benshi basanzwe bafite ikibazo cy'umutekano ndetse n'ubuhunzi. Tubibutse ko abenshi bagiye bava mu mihana itandukanye barushaho kugenda basatira begera muri Minembwe centre baravuye mu mihana yabo. Uyu mutwe wasabye ko ibyo bikorwa bya gisirikare bihagarikwa byihuse ndetse unahamagarira imiryango mpuzamahanga iri mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, umuryango w'abibumbye ONU ariwo United Nations, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, kugira ngo ugire icyo wakora mbere y'uko ibintu birushaho kuzamba muri aka karere. Turamagana twivuye inyuma nkatwe nk'abanyamakuru ibi bitero byose byibasira abaturage b'inzirakarengane aho byaturuka hose. Kubungabunga ubuzima bw'abasivile no kubahiriza uburenganzira bwa muntu bikwiye kuba ishingiro ry'ibikorwa byose muri aka karere. We strongly condemn all attacks targeting innocent civilians. The protection of civilian lives and respect for human rights must remain a priority for all parties involved in the conflicts. Bikaba byakorewe mu Minembwe kuwa 29 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ku bw'ubuyobozi bwa MRDP twirwaneho Colonel Kamasa.